Gikiro kia ugwatania wa murimo wa Covid-19 guku bururi-ini nigicokete na thi na njira nene gukuna kuo mihango ya uheyani wa njanjo ikinyitithio thinga kaunti-ini ciothe 47. We need to be below 5% for about 2 weeks for us to make any substantial changes. But we are hoping that this is something that is going to continue. And if it continues at that rate and at that pace, then very quickly we can begin to open the economy. Minista wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe niaugite njira ya gutigirira a Kenya kona ciothe ni makinyirwo ni njanjo makiria kuri andu akuru na andu aria mari na mawathe. Thirikari cia kaunti ni ciagirirwo ni gutigirira kuri na ceceni cia uheyani wa njanjo cia guthamio niguo a Kenya taya makorwo matari na uritu wothe wa kwamukira njanjo. Mutahi ni ya Kenya guthie na mbere kwiyumiria gukorwo makiamukira njanjo akiuga arwaru aria marakoma mathibitari-ini ni aria matari maretikira guthecwo njanjo ya murimo wa Covid-19 giki ari kionereria kiati njanjo ni iraruta wira na ni rororohia mororo ma Covid-19. 98% of the people who are currently hospitalized ni watu ambao hawajachanjwa. 98%. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii chanjo inafanya kazi. Mbere ya mabura magukugwira muthi wa mashujaa mweri ukite, thirikari iri na matanya magukorwo ithecete andu 5.8 njanjo kuria gukinyaniria na riu andu makiria ma 3.6 nio mathecetwo njanjo hari namba ino andu 2.7 nio mamukirite njanjo ya mbere andu makiria ma 800 makiamukira njanjo ya keri giki ari gicunje gia 3.3 kia muingi guku bururi-ini. Tunaelekea machujadi, si tunaelekea machujadi hapa karibuni, kwa sababu this is our 58th machujadi. To represent the 58th machujadi, we want to have at least 5.8 million people vaccinated. Umuthi andu 58 ni mandikithitio gukorwo na murimo wa Covid-19 na gukinyaniria ithaburia rwaru guku bururi-ini ari andu 248,515 ikiro kia ugwatania ikirugamira gicunji kia 2.2 hari igana arwaru 437 makihona namba ya andu othe mahonete ari andu 4,672 guku arwaru 7 magikua namba ya andu othe makuite ari andu 5,109. Girifotira Kameme TV ritoroko ni Wanjiru wa Foro.